Jangan lupa subscribe channel TV. Seorang mau berangkat dulu ke pengajian supaya dapat berkah. Ciberem TV, Ciberem TV mengerikan. Kusur ayolah Tuhan. Istilah nama duniawi dan akhirat gitu aja istilah. Maka mulai ngomong sama biasa anak kegiatan Allah jadi luar biasa. Seperti Allah. Assalamualaikum. Narasi nuhun aya kepala biasa ngalingkuh sareng ibu-ibu bapak-bapak ieu marga anu Allah saya mugi ieu Ciberem TV sing ganteng sing aya kamarakahan ibu bapak sadayana tapi soal nuhunkeun orang-orangna mugi ieu Ciberem TV teh sing aya kamajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
geningan sugan teh ngomong teh jami samsara ternyata kayak kami abar luar biasa jikuin iring-iringan orang-orang RW Supi insya Allah lubangnya dia ngomong tahu kayaknya sing biasa musik sapi ini raya hati itu Allah kalau tawasul salam tausiah boleh dilakukan kata Kiai Haji Jamil selaku MUI Kacamata dan Muslim maka salam saat tenang tausiah ahli syahriah bulanan lima tiap-tiap sabulan sekali maka waktu salam jatuh karena Kiai Haji Jamil di masjid Darul Ulum warahmatullahi wabarakatuh. والعلماء
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يا ولي بإذن الله وإذا رأيت سلطان أولياء الله جنة ساعة القادم أنجينا بك اقتص الله سرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرسل وجعل ثواب ما قرأناه من منتهى العزيز هدية إلى روحي أهل القبور المرحوم المرحومة وأهل الموصولين وقرهم من أهل القرية المرحوم المرحومة وأهل الموصولين وقرهم من أهل الجماعة من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وأمتنا وأميتنا ومشايخنا ومشايخ الإسلام وإلى المعنى والصغير والبقر ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وغفر الله ذنوبهم وسترهم يوم وسلام في نورهم وسلام في الجنة وثبتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدر يا عليم يا رزاق يا غني يا رب يا رب يا bagus sehat walafiat dari batin. Allah melimpahkan hidayah inayah taufik kafiatan istiqomah manfaat masalah dunia dan akhirat. Mungkin Allah yang kurang saya dan keluarga dan saya yang selalu berdoa sama jenazah bina insan bina dajjal bina sabarullah Allah istilahnya ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atil bulan Allah istimewakan 4 bulan disebut al-ba'du. Kita saya berapa satu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baik, dan lumayan sama. Ibu jangan sadar dipikir dengan ukur saja mestilah eta duit teh. Mestilah kana leungeuna. Mestilah kana leungeuna. Sapatea kan itu pernah ngantuk mayana mangek-cekan dipotong bulan. Kita itu jangan sadar. Tapi di sisi lainnya karena bangun keluarga. Simpuri mata cukuri dan atas
sih. Tah di mana di gede 50 juta? Taksi kuring, ayo. Tah kanan we, mau kali kubur kudu cenah. Wah, jangan si babarengan punya akhirat komitmen di hati. Lamun abdi mau dila cekun bojong lakawin dari tapi kersakeun takdir Allah pun bojongnya lah abdi mereka kawin itu lagi beda anak saja. Nah kesektenana sabab Allah bisa mengurus di diri kecuali mata apa mata sok kandang tak mata masuk kandang can beres umbar idah ibu sadayana geus kuat kalian geus kuroy lalaki saja di bordena umumna lamun salah dipae naon pupus sing bisa ngaraksa eta indah 4 bulan 10 ayeuna ieu geus loba peradaban zaman teu ngararaji pirapa teh ieu karek oge 2 bulan geus bebarengan kali itu hadiu balik bisa ngaraksa ieu malah aya terjadi can beres rubah tidak geus abi taksi kuring anjeun dilampah dosa teh kudu gawat obat sabab can rubah tidak can bersih sabab eta teh katampuan Allah bikin awewe ditinggalkeun mau 4 bulan 10 poe sarta kun awewe dicerai 3 bulan 10 poe bisa 3 bulan. Ibu cinta kepada Rasul, ibu ibu cinta kepada Rasul. Ibu merealisasikan cinta kepada Rasul. Ibu harus pernah cinta kepada Rasul. Dan banyak orang gimana caranya? Salawat. Akhirnya sebenarnya setelah dari akhir salawat sekali di mana sahabat belum dalam program sahabat sibukui Irna Halako Alimul Ulama Satria Timur Pesantren Istiqomah Sama Dina Halako Heda tetap ke ya ubah kolom salawat hayang kahida kolom salawat berapa lagi soalnya kolom juri kolom ada sama-sama gara-gara juri ya maka hayang ini kolom berarti itu kumaha aja bagaimana kesalahan
jangan corona hiji virus ya nanging eta anu memasuki iman jeung imun bagi iman jeung imun teu kuat corona hayang kita iman baca sholawat ya hayang kita iman olahraga seneng ya jadi kudu saimbang olahraga jasmani kudu lari olahraga jasmani olahraga imun dikatakan imun dekat olahraga tapi olahraga yang kelima zikrullah baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna sadacan sholat maka khusyuk berkatena niatkeun leres niatna secara ta'zim wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma salli wa barik alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Insyaallah tahun saya bersatu bakalan sukaku suka mukti. Insyaallah tahun bersatu bakal